Ngane zakwethu sisababaza yona ke indaba enkulu yokudlula kwakhe umfowethu lapha uhlula umthakathi emhlabeni. Ama developments asekhona njengamanje wona lawo ukuthi ke umuntu ke kusasa uyakhona le ekhaya uLundi ekseni. So umfowethu nje uSandile Dube uyithathele phezulu le ndaba, siyahamba nje naye kanye nabanye ababili. Right, okunye futhi ikona lokho ukuthi ke egroupini ngiyeza ukuthi uhlula umthakathi bekune group abenayo ama students or ama initiates akhe abewakhulisa ngokukamoya. Kunento ayihlanganisayo ke ewumnikelo ezobe seyiza ngapha kimi ukuze ngikwazi ukuyiphatha ifike ngendlela ephephile, ngoba emene nje thola ukuthi imali igcina eseyingayi kulo muntu ngampela kumele iye kuyena njengomzali njengomama, yabo. Yeah, so ukuze into iqonde nje izoza ngapha ngakuchange zakhasha bazoyihlanganisa ize ngapha ngoba kungaqondi kahle kwezinto. That is why izogcina seyiza ngalanga kumina, but ke sesikulungisile ukuthi ke kuzokwenzeka kanjani. So okunye ke lokho ukuthi esayidini lami epage lika change zakhasha bakhona abantu abathe bafisa ukunikela. Abantu abathi bafisa ukunikela ke okuphosa ukuthile ukuze sikuhambe sesekuhlangene sokuhlanganisa nje konke sikuhambise. Ngicela ukuthi udonate ngale ndlela le. La kule page lami uma uya kwi profile yami kune link lapho kumele ukuthi uyipress ebhala ukuthi akashenmedia.schedulisa.com. Klikha leyo link izokuthatha ikubeke kuma services ecompany yami, bese uya scrolla uya ku donations, bese uya ku tribute to Hlula Umthakathi, bese uklikha lapho. Ma uklikha lapho uklikhe idate yakusasa umhla ka28 March 2026 uzobona wona ovumelekile ukuthi uklikhe wona. Ma uklikha uzobe sewubona isikhathi la ezansi 8 am, isona isikhathi eqala ngaso inkonzo leso. Click ku8 am la ezansi phansi uzobe sewufaka igama lakho, isibongo, inamba yakho yocingo, i-email, bese kuba ne-message ke condolence message ozoyifaka. So akupho lokho kunye ungakunaki ngoba vele le service yayenzela ukubooka ama services ami. Akhona nama details asebhange khona lapho, ungakhathazeki, nama details asebhange akhona lapho. Bese uyasenda ke kuzobe sekubuya i-email kuwena. Lo email izobe confirm nje ukuthi ukwazile ukwenza lento kade ufuna ukuyenza, yabo. So ama banking details uwabhale eceleni before ulokhu nje ubhuke, yabo. So iyona ke into ekhona leyo ke ngane zakwethu ukuthi odinga ukunikela osepage ka change zakhasha for ukuhamba ka Hlula Umthakathi ngicela ukuthi alandele leyo ndlela leyo ngoba avoid lento yokushare